boss. Yo, Nizibiti. ni sawa. Yo, noneho nagira ngo nyine ureba abasore batatu b'inkwakuzi tugera aho tujya gushimuta hari ahantu nabonye nyine hari boro ikakaye. Okay, kanze mbabwire tujene. Babwire vuba mutebuke. Wewe hu. Yo. Ikabs. Yes. Karani. Yo. Ndagira ngo mbamenyeshe ko boss amaye mission yo kujya gushimuta akana. Nari Ndaceka muzi akazi. cyane. Mu minota ingahe nize ko turatuvuye. Cyane boss. Mu coaching imbunda zanyu tugende. Karakana siko batubwiye. Ndaceka twagafashe. Cyane mushire muri ako gakoresho nyine nabahaye man. Sawa. Yes boss. Yo, Akakana twakagejeyo nyine aho wari watubwiye. hari n'ubundi bukobwa nyine mba nyeneye ukuntu nabubiraho. Gende mu busane nabo. Ako boss nawe ari kutugora. Bo biri gusa. Bubiri gusa ibintu bigende neza nyine mbihere cash fresh. Na wundi muntu. Undi muntu nyine ibyo bizapanga ubundi umanze muzana utwo dukobwa. Sawa. Kayite urareba igihe twaziye turi bugwize inkwi tugataha. Ego kubuse koko mana yanjye ubu ndabizi niba turi buzibona. Yes boss. Yo,
nabo twababonye bro. Abakobwa mwabagezeho Sana. Mubazane ni mubazane. Sawa. Ubwo boss nabo twabazanye bari handi byo muri baba. Mubashire hamwe. Ariko hari akandi kana nyine nashaka ko dushimuta kugira ngo tubone amafaranga menshi. Ko boss nawe uri kugora. Oya nje nagaro kubagora n'uwanyuma noneho mani tukayora cash. Sawa. Musi YouTube ndabona yaryoshye cyane pe. Se umusaza aramvuna ngo yanumye kwahira. Dore na WhatsApp ndagaswe ubu butumwa sinajyaga mbukira. Reka. Ubutumwa sinzi ahantu bwavuye. None WhatsApp hariho MIMULI GUYZ irimo iratwika bari abana sinzi uko ibintu basigaye baratwika kabisa pe. Uragigira zamuka neza. Uragigira ndaguhora. Yeah.